Mema wakaba ediba Attention TV so ladies chat show embre ana eduse amede ebre o baby bia a wo bia ebusia sa wo bekaya ya na mpenifo etai eka nsem bi se when you educate a man you educate one person but when you educate a girl child you educate a nation. Enti ene wo ladies chat shows no ye ba becheche enkomo afa emprewanyin eho emprewanyin so akoye ade bi a se bi Ghana babawa a omosisu omafaniti se breakfast no de bia nyinsanya ana wonyinsen enti no amaga na ye population no akosru ye a enya asem ketwa na ye resources enso endorse enti no emboa omwan no ni santi ene yenya ye mame baako ewo yentem hase ya ye ne no eba bechichi enkomo afa emprewanyin se ehu sede ono so waye ofoi ne futuo kakra a owo a ode ebe magana baba wa sede ebe ya emprewanyin se ebe kofemu no ode amaye na ye mame Ghana fo nyina nim se ye fe no Mama G ene Mama G ena yensa aka no ewa hase ya ye ne no eba bechichi enkomo na ansa na meda nedinu mame mfa aseda papa Enfama University Foundation said dan da wodwene amobrofo ho wa wonni bie eho eni ti de wo hia ne se won so support kakra a wo no wodi ebeba beboa no o se ye ntoma se ye atawe sika eden ade ayedi ade ayehye ede ba ade bia ye di cha ye bia no fabre no we bie ne pon ama obeje ne fefefe so na wo ya sanse nyankopon ebe hira wiye papa ebusia edi a ye di frame ne ade papa ma me cha me ho emra ne fa nkomo hwehwe no embrewo Ebusia me da se wo jembre eche me ema mi cha me ho ebaye se wo subscribe ye pages na wa subscribe na wa share na wa like e di amaye se de be ya program no enye se wo nkoa ana wo be hwe na obi nsu ebenye bi ahwe se de na mi gusu America no ene Mama G ewo yentem ehase se Mama G eni ho na chese diasa eni ho na Mama G eyo bia na chese oba stage akwala openi obia prese obekwa akohunu sada no se wamba stage dia na ene me crampo no se sometimes se wamba stage sana me hwedi asano kra na ye anye me de ntia bia ese Ghana for ye penasem obia pese oba no be performing na ohye ene Mama G na ene yensa aka no ewa hase ya ye ne no eba bedi enkomo afa emprewanyin sen ehu mama. Hello. Mema wakaba. Nia. Me didi se bibia boko. Ya me adum bibia ye fine. Okay. Na mimi de meti se biasa no musanso ko extra way. E patron na performance na etisa na wan perform bi. Oh, sisia me say me ma me nuam kwala no nkoye. Okay. Me ko to due me kakra nti pese ko to due ne kakra na kan. Me bo ban. Okay. Me bia kwa sorry me bia kwa yase. Enya bia ko be bia pese me di ko. Sure. Sisia ni be jama me nuam. But amosa me ko akotwa me ho. La okay. Ba mi hu swag no endo me share me swag. Hey, kakra me de come na chese film you. I'm still with them, you know. Okay. You are still with them. Okay. No so ehu ehia. Mama ya kase obi epla sa nipa no ye nipa be. Ya kase obi pra na ye sa nipa no ya prewa. In fact for kana apple. The man free apple dodo. Okay. Na chese sa nipa no oye mplewa nioma. Okay. Kase obi pra o ya prewa. Okay. Aprewa. Fatimi say oye ntendodo. Oye ntin. Hey, na asase mu obeje di se matina fantime mate se o maka kan. Ma ya na minti ase. Na sana na ekire. Afro prepare up na chese the mafro no. Opo ya prewa. Oya prewa, oye mpeni niema. Mpeni sem. Okay. Oya prewa. Okay. Nti ye ka se mprewa nyinsanya. Ye beka sa ase hwese. O kase obi ye prewanyi sense akra usha wakofa nyisen. Okay. On so say we say okonyem. Na wakonyem. Na wakonyem.
na chese wa pre ne ho ana wakofa nyinsen pre one nti ama wakofa nyinsen okay enfie ben eni enfie ben na se wunya na se wakofa nyinsen a ye be hu se o nyinsen a wakofa ye de e mpeni se wa pre ho na wakofa sa nyinsen nyinsen fi mfa say 9 years mfa say 13 years 14 years okay teenage pregnancy okay into 13 to 19 years yes. Okay 13 to 19 years okay into say who was I feel na was say otobo na show we okay time say okay now wonji ndi say mbaba wa ya ba today no ebia ye hu na ye dedudu ntia ana Debbie enye sani okay ibi wa na je say me fan say free sebia oni obi wo na so ba pa no ma me bi wo na nyoma bi anko ya eti di sa enyoma ne ba okay edien na ema obi epre ne ho ekofa nyinsen say courses of me fan say courses in the be say broken homes okay na broken homes ra ko ese obi onu ni kunti na nyinsen epasa na emwa enti na me fan say obi onu ni kunti na awalicha ya asi omuntu ma nkwara no so ye basa no maso na fe nkwara no e baby e so ko pedua ne di ade ma mi papa yo munka we fia we afa obi kura timitu fini fia otimu omoja wa we sa na ntoko isi otimi kotena baby e ma ntimi kotena baby no ba no so akotena bi oba no so awomba ti se akwara no wo wa hi no akotodua ne di no akoji edua ne di no bia mbisa no sika one namsa no akofanya isi okay odro so chichi a enya bewo okay ti no kopesika okoyo kopesika nya na bibi su bibi na onya nti onya obi na se bi o so gu nanimu a na ordinary de be ti we wan so akofa aprewa yin sen e di aba e na afi so ibu wa na no so akwa ise akan say child trafficking no so akwa bibi ti say akwara odi penny ne nyonko so we no mo wo nyonko pa odebi okwa no de bibia ba na o hwe no na o hu se o hwe gibi wigi efo now me boy bi na tomo ami o bia na unfortunate o no akonya boy we papa onu so ko fa boy bia enye ye ma no no na nam sa no ko fa nyesi na ko emba na omani ebro ade ni bi nti onu na damfo ne wo ho na hu se okwa odi we ba na madam fu yan fa no kwa de sa ni na me say ne men try na wa ko try okay ti ya pre when you say ya na if you broken homes okay I know an kasa particularly ya if broken homes pa if you say ya e dey ma so say okay ti say if you nya it be the pro any say be e ba nkwara no so okay na wonji ndi say enkwala ni bi su na omaso ye den because akola bi wo ha na wo for e provide enema bi a opebia nanso yes to dia ope na oye yetunufo a onte wunji ndi se enkwala no so omusuban eka ho okay enkwala ni bi wo ase de oka enkwala bi wo mo ye enkwala aboni yakasa de wo be ye bia obi pia bonte okoto nchine kura bakra otini di ko ya de boni asa no ba okay boss wa chasa enkwala ni bi wo akasa o mo aso akasa eyede omo ye enkwala aboni ye betete ne sei e bentia na ni nyina fa training kakra wo be ma enkwala no na we di nyesuro bi se ya na nyamisuro so omu na ni pakro no de omu enkwala ni wura asori ma omu nya good training nyantete me ma mi aso am obi fro kra pa cha me ba wo dwan na wo akọ ma me wo enkwala ni bi ye enkwala aboni ti wo so do de kakra training kakra kanwa eboa o me twitwa enyoma so nti say dey tete enkwala no e dey compare ene enkwala Ghana babawa a o masisu a wo sha differences no etisen difference be brave because tete no na me papa to be catch am say ono ne maame o tete no ne ni na tete no okay or the action bu na ni si a o ade o ene so ojai okay be ne enkwala ba be da kobu oni odi aba bo ni tin kra fe no ye ne mo into this around in the enkwala na ya nya wo mu yes aso nkwala no
aye nema bebre okay ya ke akra I want you bebre say the employee say beba bebre okay okay ye be hwan so a awofo ni bi wo ha omo hyada ne ba no kra enye interested a maame nan kasa etimi ekeka nsem egu ne ba na sum se wo de wa sei papa hwe unua no mu hwe wadanfo we okwa odi biba ene na kodwaba na odi we ebre ne maame wo de wuti fi ha wo ye den edin na wo je wa ha ene na wo so kwa wunji ni se awofo ni bi so ha omo so eka ho bi na omo ba na sa yes awofo ni bi kam ne man kwara ni koye kofa mpewani se ya ni nyina fi obi a woni brade a na wo ba ka kire wo ba esimesi ade anya ni so betwa mpoa okay fampoa ni twa ade ye papa na fato ma wo ba no esimesi aye sei to so ye sei okọ adwuma pa ti a wo so kọ adwuma na show wi na wo de twa mpoa ba wo twa mpoa se obi nam se obi nam se na wo yesa na wo akwara so bi a ni shebra na me de man obi wo wa pen mo ase obi wo so da ko be pie be se 8000 na de achi ti sa ni pa no mpie ye o pa so no so pie ti se de obi pie se na da fa akwaba o koba wa bra no mami e bia 10 million na make say ya na ni nyina so bi gina awofo so okay awofo na omo ni brade na omo pa ade ama omo ba intentente na me ka cho se wodro echinchinchichi a nya bewo so oni brade na ba for so ba se oba nye bibi okay oba no kro nye na dwen so be ya se wo ma no ye ma me boy okay okay enti ekwan ben so ana ye be fa na yetimi asolve ye be farmer employee say no etimi ablasi kakra employee say nyina ba kogina say e be kwa kogina yen awofo no so awofo be training oba ye na se budi nyame suru wura ni mu obi suru nyame a onye bome obi friend kra sister obi friend kra onko se nyame suru ti ntitie bi woni mu a onko ye de obe ma no enti in the first place ni pa no fa nyame first na mani bibia so ayeye afa nyame Sunday woni oba wa ka sorry oba body bi ama body ezisu modi okay just bibia pepepe eni mu kra timi twitwa ensam so ena akwa bi wo so a wo yesa wo tre no na wo chia saka no ya akora bone okay sam kwara no so na wan hwe a wo kofa aprewa nyinsei na wo dia ba tiri nyina agina yen ya awofo so okay so me bie we ni we tina awari cha ye enye uja awari a wo no kope be ma foforo no ba sho ene so bi nsho bi ba nti no se papa na se wo hwe wo ma no don so akoware ti wo ma no hwa o be bi wo so akoware no mpe so be hwe wo ma de bai nti ni nyina eti to avoid troubles no awari na nye se wo jai okay no matter what tina ho because be out no ba kona e wo de ja wo obi die na wo kofa te se wutimi ni wo die tina na motimi atete nkwara no na nkwara na nkofa empewani se okay ababa wa bi wo ha we nyina ye be kire no naso dinya na ye din sa nipa no odimo se wo se ebia otimi ebo ne ho ban e wo kwan bi so a se kono koye kra na onyi anase onko fanyi se bi enfamba nti sa no e kwan ba so e na sa nipa no e wo se offer said ya wo kan no nyina akogina akra na so ye di e kwan be ne de ne fa so akra na so ye di e kwan be na ye de ne fa so ni nyina ba akogina wo awofo no na se utu anamon wo sa particular person because when you akra papa obetimi ase o mo maka ni nyina because eni bre wo wiase enti wo a wo dipa na o ye particular person o ye akra boni na se wo mother no particular mother okay do na sifo na we se means be all this particular person be fa so okay enye kasa enye ebufo so okay eye kasa chena kasa okay enye gidigidi mu eye eboko woni akware be kasa atwen a dia sound bi a deda no no nyane akwara okay woni akasa eno ya homache kasa wo kona so no dia ye ejuma
Obekoso nye da kope. Be koso ayesa. Yeah. Okay. Na nyame be hye no wenum nyamo. Sa akola ne so. Yes. Okay. Efutuo ben na wode ebema Ghana babawa a omo hye yensisi a. Efutuo bema me man mo ewiase afene nyina se. Brana ye bono bi mboma obi. Enti wo akora na wasisu wato boase. Na meka no be so nyame first. Okay. Na afi wato boase no wo de ni dua mampenifo. Wa bro mo ase obi biam school na wo kwa no ahwemu akọ. Adesua na wosua na wosua. Boko nyame so hye no wanu nyam. E wo mmiri biam. Okay. Ende mama ye da se wo ne yen ebechichi enkom. Okay. Esume da se. Ebusia na ene ehase ena ye de ladies start show ebesi ene ye mame ene yen akasa bebre watuyefo ensu bebre megidi se wafa wo de me nso so a meti he me so mafa medie ewomu eninti ebusia me nso efutuo kakra a mede ebema awofo eni se eya na ye mbaba no se wo ba ye nchen na se omo kasa omo hia bibia eni kwan se ye kasa omo ho anyhow se wo ni bi kra na wo se utimi ka asemi e kire akola na ebema na koma atoniye na se oba bebisa ade na se bio kasa ashbi ele kire na unim se ne ababa wa yesi so nso de ye mpen kasa enim wo kasa enim rough pe ye be fifie se wo ye mami wo ye papa ye fa wo ho ye be fifie akọ nti se ye kwa bonti na se obi nso esogu ye nimu sa na yaka en de obeka de ye mfi wani beba ho so no na yakofa ade bia enni kwai se ye kofa edeba ye de banso a na sa nkoyi a bebia ye koi na nkoyi a moso a na ye besan so ede abetena enti ene efutuo kakra mewo edima Ghana awofo enyina no ha sei na ye di ladies start show no ebesi na kai sei University Foundation ana de bia wo soyasne ema ye de ladies start show ebrewo o sei de wo hia ne sei won so support kakra wo bia no wo di ebe so wasne na de dwumedie no aye fefe na wo ye sansa yankopon ebe hwa wo ye papa ade papat enimidi makram